miyadu duniya kankolta fasadawe gospawa haluga islami sharia tatbiqura gaumtaka islami dawlattaka furassara kurmunda baymihum duniya ge tam mitanuga fene adi rasmi jamaatakum mastani mimase kurum ekam hebamihum mali ekam ga fail wafaka a million nere report takun sabitu ge ngade dehas wala har america ge mashhur CID hoduntum hoda mifa tahlil ka pura jamaat kamgawa FBI nerifaga report ga bayan bufaga chalundu tebe funna kurugota ka bayan kolla dena mi hisabuga hadafawani ellak kamihunge macca nisbatun himene gotega alun mitaruga giresteni duniya ga islami sharia qaim kurwe dawlat kamgawa al mamlakatul arabiyyah as-saudiyya adi mi Asia ga kun emme madukam bedeve Japana adi mashhur weganegin purihamen duniya ge islam kuran kam dawwa kurum amil lagum fasadan tere dukal langule USA America ga mi hunga wahaka ade miga bayan ko fawani khud mi hunga report ga ellak mi hunga nisbatun America ga mi hum marade vedatu aniya ver gotuka fahe point fahe eke mi hum ellak mi hunga nisbatu ga marade ve e percent हमें को जापानुगा 1.1 सुमे मी मराले मी इस्लामी शरीय कायम नुकुरा गांव तो तेरेंगे में मधुम कुंगिंगा का मबेले गांव दमिति सऊदी अरबिया मी हम इल्लक मियों के निस्बतों में अन्नी मी इस्लामी शरीय मी बिमति कायम नुकुरा गांव में एगांव मुगा कुकुरे मी हूं तेरे मी हूं मेरे आदत की सुमे पॉइंट हाटेंगे के दमिति रेप कुरुं गदा बारुं अंगिं को दिन नगाया गने एबा मी हूं ना बदखला के अमल ता हिंगा फाहिश अमल ता हिंगुं मिगोतुं मशहूर गंफावा अमेरिका का हम इल्लक मियों के मीहे के निस्बतुं 32 पॉइंट सुमे फहम मी हूं आहारे के तेरेगा रेप को लेवे जापान बदार का 1 पॉइंट हातेंगा से मी हूं इस्लामी शरीय कायम कुरा अरब कौम कम गावा सऊदी अरबिया का रेप को लेवे निस्बत की सुमे पॉइंट 1 हतरे तमेती वक्कम बदार का अमेरिका का आहारे के तेरेगा इल्लक मियों के निस्बतुं सते का 47.9% ए वक्कम पूरा मसद मुशेले अददु जापानुगा 7 पॉइंट सुमेंगाशें एकमकु इस्लामी शरीय कायम कुरवे सऊदी अरबिया का सुमे पॉइंट 1 हतरे मी इस्लामी शरीय कायम कुरवे तंतना नुकुरवे तंतनुगे तफात पडुकन दक्यादे वरबरगदे हिसाब मी हुरिया हिसाब तकेने शाय कुरमफो तेम्मी गोवादनी सऊदी अरबिया कलेमें इंसानी हक तकं अरागन्ननी मी वक्कम कुरा मिहा का एकंडालनी नोत मिहा को मरा मिहा मरनी नोत वक्कम जिरे कुरा मिहा का हद्दु जानी नोत मुहसन एकम वानमा एमिहा को रजम कुरनी ए इंसानी हक तकं अरागन्ननी कमुगा ए नमस मिफद जमाने का तेबेकुनु में सारा माफद बहे सऊदी अरबिया एरुगे वली अहद मिहारुगे वेरिया अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल अजीज आल सऊद हफिज़हुल्लाह विदालवनी अल्लाह एने साबित कन देवा इस्लामी उम्मत मुरी नसुर वरी कमगा लवाश विदालवनी हले में हरमेन विरुदक्कन नोलेशे अहरमेन की बयक दुनिया में क्या के मुले बैन नोने अहरमेन कले में न बस काम देनी अहरम में कायम करमुंता शरीयत की दुनिया का बिलियन पर गिनमी हूं एमी होंगे दस्तूर कमगा कबूल कुरा कीरित कुरान कुरा शरीयत के मिकमे नुहटवे अल्लाह सुब्हानहु व तआला एको तुगा एबा में साबित को देवाश इस्लामी शरीयत कायम कुरमा इनकार कुरामी होंगे मोयकमा कोस्कमगे निहायत कोस्तावा बेंगे मी हुन्नकी सबकी हकीकतुगा एबामी होंगे मुज्तमा त फलाह कामयाब तेरे गेन्न बेनो कम बानमा इस्लामी शरीयत कायम कुरम दामी इंसान के हशिगंदा एनगे मुदला एनगे अबरा मी हुरिहाच गागु हिफातम बेनो कम बानमा ए तकितिगे मच दवा कुंगे बदल होदम बेनो कम बानमा इस्लामी शरीयत कायम कुरबा ए निहमालगे हुरे अबुरे इज्जते मुदले फुराने क्या मागदे कुमगे बस जागे ने वक्कम कुरामियागे अतुगे अगु गेल्लेगे दनी कुवरिये कब्बाती अगु बड मुदले खं अरागन्ननी अदावे तरी गोतुगा कमब्बाती या खिलाफ वक्कन नुकुरामियागे अतुगे अगु मा बडो इस्लाम नीरा फुरसार को मुळे मी हुंगई एम्मे फुरदम दुम फेजगे बस उळे बई उमर रदियल्लाहु अन्हु दोसूरन फेजगे बस अदी इस्लामी तारीख दे किफावे मिहातन बस मी उळे मंदनी अलंग फे दिफावा bayinnu मी हुन्नकी खुरीगे मुनाफिकुंगे काफदे मिहार उळे मंदनी एबामे कुलमत कुरा सुवाल का कि हम एबामे काफ में हदाफुर सुवाल अदी मुनिकाफ में बस हदाफुर सुवाल मिगो तुम करवे सवाल की इस्लाम दीनो किया बेइंसाफ है ये रुबो दीनार होगा दीनार 1 रुपया खुलेदा वदन ने कुमंगे बायपुरी कोल्ले एकबकु
mihege buri kolla kamwana me etuge badaduga eba atuleve diye gotuga fasate ka dinar mi ko musulik e jawab debbo mon islami bodeti bang ilum verin bidar wafawani e atuga fasate ka dinar wa buhuri ei hurmeteri wegem wa echkam ga vi hinde Allah taala ga haddu takan ara anuganna hinduge mi iston haddu takan ara anuganna hindu ekamaku e haddu takan ara gatumun e ay evegen diye dinarege hataru baagula ebba buras akuden achchigutuge omme bas khata raham kurmattaka Allah taala ge haddu gaim nukurani kaga lobi koggin Allah subhanahu wa taala ge shari'at tatbiq nukurani kabu deke emme koda lobi wani loebba nafrata hingama johuma arama ufa rangalan enge bayakan enge ni lobi wam bes adiruliyan nambes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emme mai makhluq emme hewagem ba insana e nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge lobeti darikambanu Fatima radhiyallahu anha hadith qurabani mi ekalefan e darikambanu deke lobi war bayan kotte warugada dalil ya Fatima bint Muhammad e Muhammad ge darikambanu Fatima angidi nafsaki minan nar kamanage nafsu furana narakan salame qurashe salni min mali ma shit kamana ede min barakati mannage mudalun nagashe node mudalun dannawashe fala ughni anki min Allah shay'a Allah taala gadotga quranwa kamegga timan kale fala kamana taka kodevele kamennete efo algol min sheikh wa qiyadabi hadith qurawani node hadith asfani nabiyya gadulun hama minangati vidividi genne kenu kamo nabiyya gadulun mi hadith qurawani wa imullahi law anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha mi Bukhari wa Muslim ki riwayat mane ki Allah gandi huwa qafabuname hama kashawarun Muhammad ke fanu ke darikambanu Fatima wakam qurabi kam gavies timang kalefan ekamana ge ay kanduwa khushime mi islamun nataka emme warude gemwa namuna bayan ko debba haqqu haqiqi ekane fan algon men debba fa tarbiyat du qurba fa sunne ekam qur'ana sunnatu ga hatta genne haram mitibi harmenge mabadi ta ki qur'ana sunnati apna da'wa qur'ami honge ko bato emi honge da'wa haqqi Allah subhanahu wa ta'ala shari'a fiwa komme gotaka hukum kuri kam gaves kiteme mol gotek kam ga rawan kuri kam gaves evani aniya kam Allah subhanahu wa ta'ala ye nande bani aniya gotu ema Allah subhanahu wa ta'ala hukum du kalla behem gotaka bimuge terega mistakunna kitemme oga terunga niyatuga hukum kure sei ebamun kurve aniya ebamun salamek kama amankam ga serta gireste beni hama kashawarun Allah subhanahu wa ta'ala ge shari'a qaim kokke mujtama ko terega balifawa miho ko fenijnama nuwata insane gunamanegga e gunamam burikolan jehefada kame cancer fada bayye dimawe chikama banama emiyeke jeheni ruhuma nuruhum gares e gunamam burikollagin ene kibe ambahi ko kin dem baaki hurba salam kurveni mifada hikmet tari gotegga Allah subhanahu wa ta'ala ga shari'a bawala wafani